Unimadi amaye. Oh. Okay, people Aisha. Yakofa na hotwe mu die na. CJ. Aisha. Graphic ediaba. Your mobile money and quadrado draw. Omo enya akwanya. Na wonim mekenkan niema no krenie. Se data no ne se de e kan de ne chese CJ afiwe no quadrado mo wie GHS no. Emu ha mo nchiche mu adi owotwe. Eno manya school. Enti eye be se du nchichembe du miensa ne achi kakra bi no eno mo no koye self placement no what you say enti ne chese dodo no a 80% dey woman placement chese bru 80% kra ne achiri wo no omanya mo placement kama kwada ne nyina ekọ self placement no so no ewo ho no makwanya no eda ho edema enti no eho asem wo ha wo mo chese enkwada 447,698 ena a qualify BC ya yekase no automatically no ya place wom e senior high schools ahodo any technical institutes wo makasa mo choice no na e wo ha say e computerized school selection and placement system no no na edin kwadai etoto hom na sa figure yo mo dia mayen no na chese 80.93% overall number na etina se chon so hwe no na nya placement nti almost 81% no manya placement chese improvement unlike other years anka be hunu no na percentage omunya placement no ye kakra bi na kwada no dodo na aguachire ene kasa na eno na eye enhomasua so ye no ebo ho ama na enti CJ ene kwasi kwaten ebedi nkoma edru ho no ma omu be biebie mu nyina ama na mede wo kwa parliament so CJ say speaker Bagman ena na lawyer for you rather sorry edi anim o ma twede akoba Supreme Court to say o mu ruling na o mo de by state of execution speaker a ruling say MP seat 9 we declare the sadam pan vacant no o mo de akoba Supreme Court to say omo elman sanda ne state of execution no na speaker ruling no de by no enya adwuma eno ho asem de bokrata yi ebo pepepe and chance so a CJ yera asamo aboaten ono na yesoafo a wo hwa hensem eso ewo Ghana ha boko ntokwasem a ekoso no ena ode atudwa say ceasefire boko omanfo hodom se wo fahe ugire benkuba na ugire nifa wo so bia adwebreo obi anfa na koma enmra fom na etuo na ekita omno mudidi bone no obi anfa ne tuo ento honom na asumdwe emra boko wasanso de ade sato amanyofo nyina anim wa wutu franka wa wonam ebonto ama abonto ama wa manyoko se emfa de ekoso boko no enya amanyosem sase de wo na wo ba wo betumi akwa ma boko asumdwe ba wosomunya de amanyosem mo eshishem ekofra pa asem no ebeye ko se ekase no osena edo manfa wo bokoso anwumre no nsia untumi mpie agise anopa no nsia bo ansa na watumi apia bonten eno na daily graphic eka ho asem omampani dada John Dramani Mahama eno no aso die na no atomo bie se afa ne nyina no adwobreo obia ema na koma mrafom na omomasumdwe enikan omampani dada Mahama akasa ede afa ho na yera samabo aten so de no ewo ha na boko curfew no so no Ghanaian Times ede eho sam atomo ha na sija semu ahomache me bai me boso yase alaji salia ya wono afiri mu na ne ma akofoje ne last war yase ne ma mrantie miensa ena kwakodi sa adwuma na achesa asem no ewo police for ensem asije hwehwemu koso na wokenkan a omocheze se no da bokrata the inquisitor emu amane na mekan ya mawo no omocheze chief superintendent Sylvester Asare on na ye panyi a owo legal and prosecution ewo police criminal investigation department CID fa hodom no na sese no o tietie mu a omo nipa no omocheze yera Godfrey Yebo Adame asam no nkotom na woni se o mo chese CID fo aye hwehwemu no kɔ wi akire no na alaji salia ne mammamu amiensa ena edi sa adwuma no 4G sa will no CJ na wo kenkan da bokrata ne kɔ fam a enipa ya bibia munya dance ye nyina so mo no mo 4G will no ye ka so bi a 4G a na nka mete hei na mea menimia no mienu ne akekan ye die tie kru ne ye de ensa hyehyɛ wo bi ase achotro wo ohun se papa no ebewuo no eno ne de odi giant na ene bibia wo mu bia no e wo se ekoma memene o ma mene o mo ye saade no na eno no mo kyese hyehyɛmu nyina wi ama o manya evidence e kyerɛ se enuanom ye say de dis adwuma no CJ
na da bokata yi che say chi supo Sylvester Sare wa ja case no say mrante nkopon ba bi ntina adenti ni asem no adenti na hono ni asem no nti ano na omo che say da bi entwi ma no say ba no sapa edenim guase beka police adwumakuo no esa se gidie no manfo no ewo police adwumakuo nim ne se de wo eyo madwuma no ensese sintobia ebam ntobo de adese no mo de to attorney general Godfrey de bo adam yanim sasam no wonkosom anuano miensa no Said Salia Abdullah Salia ena Abubakar Salia omo ena da obokrata ichese sie di hwehwemu no echese wo na wo de omo sake ka papa ne wo no ne lasola eho kokoba asema eda court no na omo chese owura Sare adwuma na wo adie no ne mrante miensa ya waje omo so omo kwa asem krampo no ansha be ya police case ne de wo mu nyi ni sesa na wo se police ne bia eye na adwuma inti attorney general wutia no pedia the inquisitor wo ne fine to so enan to fa na mabo ama no wa pa eno ene asema eka ewo ha nti 5 questions no so no sije aka ho asem bebre omampani dada Mahama de no wo ha ena enra so ye hu se flyer bi ni na mu wiem ya na echese owura Dr. Matthew Opoku Prempe na po akasa atia aigbefuo ene nkranfo so omo no mo ye Ghana problem no omo a no kra bi anim mo chese entisa ensiye enti yenkai obi bia ne amanyofo no nyina se siga fi we no enioma sesa enu nti na Adom FM ye ni duba wafo akaboma ye de fact check ebre wo no nti flyer na wo de to abonte ye say ye te se first mfie be nan mfie nwatwe bi atwam a wo kan na da wiem a na da wiem sa obi an hwehwemu no afi we no enti sa wo ye frankatu ne ye hunu bebre o mampade dada Muhammad ye bebre o kan ya na enti sa o ma be correct say ye o kan no na nya no kre o mampane be de challenge Dr. Mahmoud Bawumia so de a wono aka eno so enya no kre no so ma be correct say enye no kre enti say ye flyer bibie na mu wiemu bia etwetwe so no o mo be hyehyem eyen try ye be ba be ka cho say eyen tro enti eno nti no mo ye bibia ka asem bia eya mo nya hyeyi san say ewiase ne konanim sije eno eho asam eda ha sei o mampani dada John Dramani Mahama so ne sembisa wode ama Dr. Bawumia no eno mo mienu nyina mfoni eda ha na the inquisitor ka ho asam no Republic Press sije ma memfa wie ma na Rock City Hotel ewo kwa enkwatia wonsabosumi we nyina no nufom kukrambo some na ye wayarsa bia ba bi won ma bekọ no yesi moja kra emergency ye hiade ma obi ni ebi ni ho inti Rock City Hotel fato ne ho so na omo screen emma makomako ahanuni achire 200 and novel ya show mo nufom kukram ni ade nye no nkoma sanso alonche dwumadi a ebra no no mo ebe gigi moja no mo de akwama ayarsa bia hodo na omatumi ahye age akra enkwa bokon sensem no so no Republic Press ebo amane se wote kokoso otumfo se tutu so mienu na edi anim na omakɔhye asumdwe nkoma wo mo bedi ewo boko ene ne potamu yese obade anim de sonko ne ne bambo de ma otumfo ne mpanyifo a eka ne ho a ekoye sa adwuma ne se wo mo emma wo mo ni sɔde hunu mususue ne nyina no enwie pɛye asumdwe mu na Ghana asumdwe no a enkoso eninkonim sije mami wi mampani akufo adon so ma Ghana fo nyina assurance wose afi we yabato no eti said den free and fair de ebeye dwuma nti obi a enka na koma ento ne yem CJ eno na Republic Press de aba anopain